ti Masakbayan. Ti napalabas, simmangpat ni Jobert anabartek, kat nagpaitulod ken ni Giselle iti kwarto na. Kat dita, naaramid ni Jobert, ti san arumbang. Pinagsasawan ni Giselle ti baro, nagpakpakawan mat ni Jobert, ngam nasakit lata tinakam ti balasang. Idi nakasangpat mat ni Doña Olga, nadlaw na ti panangkuskusilap ti balasang iti baro. Kat dita, pinagsasawan ti Doña ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Anya ti kayat asawan day tawi? Inapot na tingiwat na anapan ni Jalababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle? Ay, so, sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsarwan ni Giselle? Ay, amangan no nagbungan ti inaramid mo kun kwa na, sir. Ay, apay ngamin nga inaramid mo kun kwa na ti kasyay. Amo ka din ni Mama Daytoy? Ay, makitan ka di ti bunga ti inaramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang. Ay, sos! Anya nga ti aramidak. Sigurado pagsublinnak ni Mama iji Amerika. Numaamuan na Daytoy. Dayta lang ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot nga yung paay mo kanyak. Sigurado akabilan nak ni tatang. Basol mo Daytoy. Pakawan nak Gisela. Kaasikan ka po iti naramid ko. Angin, awan gaway ko ni Mama. Iso amariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y ti bagbagim. Ay, wan garod lakay. Nadagsan ti Riknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya dahitan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Adon, dagiti babaket. Hanggang saan akas na ti mariknada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. Maikatumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay? Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida inton bigay. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan nak kadimanan. Ay, kapilitan anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumangpot. Siyakmut na aminan. Anya ti ko naman ako. Saan ka maawatan? Ay, awan nanang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpot tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatin ti sinalbag. Amangan nunaki asawan ket si murot iti nangasawa kan kuana. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oho, anya nanakam. Api nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko dumakdakal ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle? Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni kadikiko ti amaday ta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan Mama! ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di day ta, iho. Umay ka kit din, Mama. Adadamdamagad ka di Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan, makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanak ko. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho. Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, Mama. Ubi nga pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata.
Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho. Ubingak pa'y unay, idi mama. Manulat tawon ko. Sige man nga, Rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga, Rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga, Rod, ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka ditinang sigog ka ni Giselle, Kiko? Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakatlimok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbaga, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan. Idi pa'y napanak ijibalay ti amiga ka napasamak da ita pa nagsangsangit na? Uwan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di ti imay alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonia, nas ka nasong batam amin adamagakan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle, saan ka di? Ha? Ay, jak amo madam. Damagan niyo akan ni Giselle. Kaya't mo ka di timawa na di ti trabaho. Ay, saan madam? Angam, jak amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wenno saan? Da kayo laeng kaniki ko ti kadwa da Giselle kan Chubert dito yung mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akat limok maglaeng, madam. Imbag ta nakita kang agsagsagad dito'y garahe, something. Anya, something, manong. Saan mo na damagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Apaya kayat mo amamuan? Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, bitakan. Sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Ay, dayta ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha! Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Ti laang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor? Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, saan ako unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikriknak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka.
Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya nga ti aramidan no maamuan na ati anak na tinangidadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid nga masigurado kakapungtot nak ni tatang. Kat, anya nga'y ita ti planom. Aganakak pa'y kumasak ba'y nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod am-amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan, Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. naggao kayo na ta mga anak kon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy? Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Naggapo ako ni J restaurant. Alan, igawanda kon. Mga anak kon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka diti imbagam. Sige, igawanda ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pa'y nakagao. Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siyang matisasawan day tao. Ay, Imbagak namin nga aggauta. Ngam di dakmatpatsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanos na ka. Nabartak iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan ti sumarunong addang mo? Diyay ko nakon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti bagam ije balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Hangam, dua kayo mutan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa ak adisgrasyada. Jobert, mapan ka ije Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din na ita papeles, mama? May papan iti negosyo da itoy. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Iso amapan ka ita. Importante nga min da ito'y papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti da ito, Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom dito'y. Ay, adalang ditangag daldalos, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinaayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkim mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti ado arason. Basta pumanaw kan dito mansyon ko. Mabit lang. Ikan kayo ti pagpletem. Ha?
Oh, aday ka! Pidutam na kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay o itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika gan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.